Tersangka tangkepe ajak jajaran Satreskrim Polres Karangasem ulian pelecehan seksual ngajak anak loh di bawah umur ane asalne uli Gianyar. Ia tangkepe di Kecamatan Karangasem, pa umahne duga Rabu 8 September. Pelaku ketangkep ulian raraman korban ngelapor ke Polres Karangasem yen panakne cabuline duga Jumat 3 September. Reramane curiga ninggalin panakne barak-barak di baongne. Kanit 4 Satreskrim Polres Karangasem, Ibda Wiragraha Setiawan nyelasang, pelaku ngaku kenal ajak korban di media sosial Facebook. Disubani kenal, pelaku ajak korban lantas medemenan kanti 2 bulan. Dugas Jumat 3 September ento, korban ajak ke tersangka metepuk. Tersangka ngerayu korban, apangnya ajak ke nginep. Pas ento, korban ane mare mau umur 13 tiban cabulina di umahne tersangka. Korban mare mulih ben manene Sabtu 4 September. Pas neka jumah, memene curiga nepukin baong korban barak-barak. Korban masih sing mulih apeteng, ngaku nginep di umah timpalne. Polisi suba ngadang visum ajak nyemak barang bukti. Cara bajone korban ajak pelaku. Jadi tersangka mare kenaine wajib lapor sambil pendalaman. Ulian tersangka masih nu di bawah umur. Tim Bali Express ngelaporang.